Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani, tuwafunze mema yaliyo kitabuni, kwenye Qur'ani na sunna za amini. Ikintu cyari cyose cyumvirwa kigacirwa bugufi kikubahwa mu cyimbo cy'iki, mu cyimbo cy'Imana. Icyo uciriye bugufi ukacyubaha mu cyimbo cya Allah ni taghut. La ilaha illallah. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Ibisobanuro by'iyi aya rwose kandi koko kohereje muri buri muryango, muri buri gihe, muri buri hantu, muri buri muco, muri buri muyobozi, twoherejemo intumwa kugira ngo igende ibabwire iti ibudullaha, ni mugaragire Allah. Hadha tawhid al-muthbit, an ibudullaha wajtanibu at-taghut, kandi munitandukanye n'ibigirwamana. Hadha nafyu shirkiyat. At-taghut muri terminology y'idin ifite ibisobanuro. Wa الطاغوت في لغة من الطغيان وهو مجاوزة الحد. الطاغوت muri rw'icyarabu ni izina riva kuri الطغيان. طغى Imana yohereza Musa alayhi salatu wassalam kwa Farawo ati idhhab ila fir'auna innahu tagha, ay Imana yibwira Musa alayhi salatu wassalam ati jya kwa Farawo muburire kubera iki, innahu tagha, yarenze imbago zo kuba umutegetsi yigira Imana. فمعنى الطاغوت لغة الطغيان من الطغى والطغيان وهو مجاوزة الحد. الطاغوت من الويتشارو biva ku nshinga الطغى والطغيان bivuga kurenga imbago, kurenga imbibi, kurenza igipimo cyaho ugomba kugarukira. وقال عمر بن الخطاب الطاغوت بمعنى الشيطان. نهو عمر بن الخطاب akavuga yuko الطاغوت ari shaytan. وقال جابر رضي الله عنه الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. جابر رضي الله عنه avuga yuko الطاغوت ali kuhan, abapfumu bamanukirwaga n'amashaytan. bivuga ngo abasahaba lam yattafiqu fi ma'na الطاغوت حيث عمر رضي الله عنه رأى أن الطاغوت هو الشيطان، وجابر رضي الله عنه رأى أن الطاغوت هو كهان الذي نزلت عليهم الشياطين. bivuga ngo hagati y'abasahaba umwe yabonye ko ari shaytan, undi abona yuko ari abapfumu bamanukirwa n'amashaytan. bigaragaza yuko nimba shaytan yaba taghut na kahina kaba taghut, maanahu anna at-tawaghit kathira. bivuga ngo nimba shaytani yaba ari taghut hanyuma kuhana ikaba taghut, bigaragaza yuko tawaghit ari kathira, amataghut ni menshi. wa ru'usuhum khamsa, ayingenzi makuru yandi mataghut ari matsinda atanu. qala Mujahid at-taghut shaytan fi surati al-insan. aha Mujahid ahuje neza na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lakin waftaraqa mahu fi wasf. قال شيطان، عمر قال شيطان، نو مجاهد ngo شيطان في سورة الإنسان. عمر yavuze ngo طاغوت ni shaytan, ntiyagira icyo arenzaho. noneho Mujahid araza ngo ni shaytani fi surati al-insan, bivuga ngo ni shaytani iri mu ishusho ry'umuntu. yatahakamuna ilayhi sahibu amra, bivuga ngo ni shaytani abantu bajya kuri iyo shaytani ikabakemurira ibibazo byabo. kanahu kahin, ameze nk'umupfumu, kuko abantu iyo bagize ibibazo usanga bajya mu bapfumu kubaza abapfumu ngo babwire bimeze gute. yani ittafaqa ma Umar wa khalafahu wa dhahaba ila ma qalahu Jabir. haravuze ngo shaytan taghut ni shaytan fi surati insani, lakin yatahakamuna ilayhi sahibu amr. kugira ngo igihande kimwe ari kumwe na Umar ibn Khattab, ikindi gihande ari kumwe na Jabir radiyallahu anhu. وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله. Malik we ageze kuri taghut aravuga ngo ni kullu ma ubida, ikintu cyose gisengwa min dunillah, ikintu cyose cyumvirwa
mu cyimbo cy'Imana. Ikintu icyo ari cyo cyose cyumvirwa kigacirwa bugufi kikubahwa mu cyimbo cy'iki, mu cyimbo cy'Imana. Icyo uciriye bugufi ukacyubaha mu cyimbo cya Allah ni taghut, kitari Allah. Uyu ni Malik. Naho Ibn Qayyim wa huwa tilmiz Ibn Taymiyyah aravuga ko at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu hadduhu min ma'budin aw muta'in aw matbu'. Vango icyarengeje igipimo cyacyo mu kucyumvira cyangwa se mu kukigaragira cyangwa se mu kugikora. سأقول لكم أن طواغيت كثيرة ورؤوسهم 5. أما طاغوت الميش أريكو ibice byayo ni 5 ولن أذكر بعيدا ntago ndibuje kuvuga birenze ahangaha. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Imana muri iyi aya iratubwira iti rwose kandi koko muri buri umma twoherejemo intumwa kugira ngo ibwire abantu be iti nimugaragire Imana mwitandukanye no kugaragira ibigirwamana. Muri bo hari abo Imana yayoboye kandi muri bo hari abo kamwe n'ubuyobe. Ngaho tembera isi urebe iherezo ry'abahinyuye ukuri uko byabagendekeye. Iyi aya iboneka muri surati Nahl aya 36 ni aya ikomeye cyane kuko izingatiye tawhid, izingatiye ibisobanuro bya ibada kandi ikanatugaragaza ko tawhidi igizwe n'ibintu bibiri, an-nafyu wal ithbat. Kuvuga ngo uramutse uvuze ngo la ilaha ukarekeraho ubwo uvuze nafyu gusa, ntago rero waba ufite tawhid yuzuye hatta taqul illa Allah hatta tati bimuthbit wa huwa illa Allah. Nukuvuga ngo tawhidi kugira ngo ibe yuzuye nuko ugomba kuvuga la ilaha nta yindi Imana ikwiye gusenga ugahakana, noneho ukaza no kwemeza illa Allah uretse Imana. Nta Mana ibaho yo gusengwa, ubwo ni nafi, ubuhakanye nyine. Nta Mana iriho illa Allah uretse Allah, nta Mana iriho yo gusengwa uretse Allah. Allah huwa al-ma'bud. Nanone uramutse uvuga ngo ilahi huwa Allah, Imana yanjye ni Allah, ukarekeraho ntabwo ubaye mu Islam pakuhakane izindi Mana zitari Allah. Uvuga ngo la ilaha illa Allah. Muri aya iboneka muri surati Nahl 36 iravuga ngo walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, rwose kandi kuko twohereje muri buri umma intumwa an i'budu Allah, ngo itegeke abantu gusenga Imana wajitanibu taghut, no guhakana taghut. An i'budu Allah ithbat tawhid al-muthbit, ni tawhid yo gushimangira ko nta Imana ikwiye gusenga uretse Allah. Wajitanibu taghut nafyu, no guhakana izindi Mana zitari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad tadammanat hadhihi al-aya tawhid al-muthbit wa nafy shirkiyat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani, wafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qur'ani na sunna za amini. Ikintu icyo ari cyo cyose cyumvirwa kigacirwa bugufi kikubahwa mu cyimbo cy'iki, mu cyimbo cy'Imana. Icyo uciriye bugufi ukacyubaha mu cyimbo cya Allah ni taghut.